COVID-19 kavea seka result negative nuwa hasat na niu kala ni reng mai hai nge om jian yang ti om china hei hi post covid syndrome kan ti a atam berin nge COVID-19 kan lovea kan negative nu hian taksa hian hasat na rang kan nei thei chu post covid syndrome an ti a atam ber hian in thakhat chungin an nei a in thlathum vel thlathum nu ata po hasat na nei chun zom te hi an om nom boka in hemi post covid syndrome hi ama khop maya COVID-19 veina le atur na te chonin kani post covid syndrome po tur na tur anga rin na le ngai na oma ma se COVID-19 velaya veina lem lo te po kha anan negative nu khanin hasat na engam taksa na thlem thina eng hi na thar virus tharani wangin malam bun hi soi the ani lowa chu ti hasat na sang a chunin chawna yom do em ba chaw ngoi na te oma chuan hemi om na te po hian nei theya in tho a in ru chuk tu na te pon nei in taksana kham rol them thum te a thenan khuwa in lung phu te rang theya lu na a then an kuwa thalawa in ya sang vun thak neu te pon nei a then zan an mu hil theilo in mood in thak te po om theya khiat reng na thalo hil the hil zung mai tin enge chiang lo ruaya om na te po hi om theya ni na tin nan po in chu ka tuk chuak a fu lo le mai tom da ni dik tat lo ti kon te po hi post covid syndrome ani sel ani the ti kha a khiat tu ni a am takin makan ti enge om jian yang an ti a so khanin covid-19 kan lo veya kan negative to nu kan dam nu a po taksa ngong ala nei sel the ti kha kan so tu chu ni a in hemi covid-19 ve nu a har sa na lo om tu dan sei kha chu tia khatian chon en kol tur ti a treatment big om chuang lo a in heng te hi covid-19 an ve to lo wa an negative to a khung khan an ngai to lo wa in lau to lau po an ni to chuang lo in an taksa a chaw lu tuk te ni lo chonin na te po an thok thei renga in dim ero ngai le a un ma a chak thatak po in chung dung hlek kal po a ha mai te po an oma yang hianin treatment bi kom lo kan ti kha lu te lo nat viau chonin na chok na paracetamol an e mai te po kha tul theya tin om na thoha ti te kha om du wangin man ni khan ka lo ti chok to han ni thok in soi emi deep breathing exercise kha adu chuan en lek theya heng te ti theila thil tang kai tak ani a an chu kan thok dan adik lo hianin boruak kan hi blu tlema tin lai kan thok na ti hol helaya ti hol thok pui tu ber dai from hi achak angaya khami kha deep breathing exercise an ti chuan atang kai the karinga ani post covid syndrome te hian tin kallo talan to tho bok ki sen tla cham hb hiam te nga hian thoha kaum du bi ka covid-19 an lo ve phe chonin thoha kha sol an dam nu a ko han om thoha khan ne zui ze theya tu wangin tol dang deu te mo te chu an hb person te po en check sala thare maya chuan an hb te lo diam ni chuanin hb up to ra treatment lak te po atul theyanga tin thian khata chuanin lung phurang te po an oma lung lampang ti lo te po ya khan lom thei ni khatiang te po atul da nanga
in NT te po ngaya tin tho te po kha covid kan kai thar kan kai le tin ani lovin pulse oximeter chung sa te po kan soi to a pulse oximeter te po kola in lama mani lo in en te po thil chang kai takani an chu post covid syndrome ni eng tian chi a serious nya ni don ti hi mi thiam te pon eng ma soi lok thil chuang lo wa sela chi tiang ha sat na a lian tham chu a theng lo tu ra ngai khut ila kan malam hun hi a chiang lo bon a thalam ponen her chuak thei ai zong po in kan thlet tu chu covid 19 kan nan ve hian in avelo te pon yang ril ru a khoya tam takin depression te an neya in anxiety te po yang te tia te po hi in fiat thiam na te po kan mamu a in nem ton te tin atul phei chuan in psychiatrist lama in tia te po thale sel ang in ru ha na takin kan neya lockdown wangin kanin khunga mitam taksum don na achia a na kan thok thelo wangin sum le pa kan buaya kan mang anga ami pui te kan ru mani heng sum le pa har sat na sang te chu takara depression te kan lo ne ya lu ha na ana sa em maya te tiang a po hian te hian ti thei bak nei lo mai la ril ru a eng zong a thil sir thiam te koi mo a tin tiang mi an lo am te pon in nem te po a than